I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio maana uchapewa fine. Hi babe. Kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Hata ni rahisi. Round hii, make sure umefile returns. Na ya maana zaidi, umelipa. Jijue, halafu jibeta. Wirebya mwanjumo ligereria chinsa ninye chabono magoroba kiunga chinsa nye asinchira ireyo wikirano elionkomanye ayo naberengo kwaleganiria Wilson Makori kurugaria asense moye bimanyererio nere to kubwaterana nere na ncheni gonkoro kwa Ruth Kemonto. Chinga kiechiga abakenya abatigariti emetienyi 13 yoka elio obachigochora barai babo nigo bono okuburia kwabeire gukuburiwa guchiase kanisa kugenderera kuyesabira ense ya Kenya elikoenekia ngutwarire omurembe aya nigo abeire kagukwanwa ekero kyomuyega abwemisa yabagekoragwa amono mu bishop we diocese ya Kisii Joseph Mairura Okimwa asemise yuboigo yabakegwikiranwa n'umwanesiasa daktari Richard Ayore abo asibasegete kanisa ige katoliki kugendera gusabira ensi ya Kenya elikotwara omurembe umurikitu Fatgad Gisemba na roboti uru asobonye nase omuyega bwemisa ase parish ya Magwagwa eyo yaragwa n'omweskobi bwe diocese ya Kisii Bishop Joseph Mairura Okemwa omuyega engana yo murembe imeyensi ya Kenya yakwanirwa Dr. Richard Maina Ayore oyo kuriya boigo obubunge bwa North Mugirango nigo aira chinga kechi na kogenderera kuboria ekanisa yeiga ya Catholic kogenderera gosemia na boigo koyegorora eserikali omanye nga kanisa especially Catholic igasi abuta yugo sabera aba Kristo baonjokerioka Catholic no matenga iko katika ile mstari wa mbele kusabira kanisa chinde ndani kusabira serikali wanakosoa serikali na wanaipadia mawaida. Because of that, we want to support these churches. Regardless of which denomination they belong to, we want to support them. Erinenga na intumane serikali yetungo saberwere kiantuma tenga sama tukare mutu ndaita masaba manene inde serikali to robomo no mochoko na amani ngaki ya election erinda abantu baitu batwaro morembere ka bakore chikora ingana yeiga yo murembe boigo nigo yamentirwe chinkuru n'abakristo be parish yeiga ina intwa bagaka itwa takomorembe tutagetimanyi iteke eserikali yetu nyesiko erigeti abakonyebwati nabarabo baesiko ekiagira basikane nario murembe okoba abana baitu twari kubakurira mobase kungainwa ngino musikate bana siringi 100 mutiko kusalia serikali ejinere mbwembe ganda no murembe chero kobo kokuri okomosi naritora nyoro murembe sikenya kubotikana no bokonyi bwaye Dr. Richard Ayore bugosira iparisheiga ya Magwagwa nigo boigo abakristo baorokia omogokobo njenjo ni magubongeri yando moliki bwe parishe ya Magwagwa litangani tokwera nelimbi ya monaso musike Richard Maina Ayore asogotoa muchango ya gwichi milioni 2 gasi ne nyinga genderete gokorwa iga padu mbono twenderete korosie birugo nonye kanisa ya igoirwe nigo twenderete korosie birugo na mangana nde yoko rorange pali simbu ya enderete gato kumwira nimbi ya monaso gateba ngatiga to ende chikura somorembe nto basa gotwara chisegi yoko rutana yoko ramana to enda somorembe obora inya sa gokorwa
chingaki echecho nigo omwanasiasa oyoiga Dr. Ayori akwaneire igoro y'oburai bwa North Mugirango busio bwa bochorio bonene bw'omwaka ogocha ase boigo abwatukire obosemia. Bono rene mbona abanyananchi bamaete ng'a 2022 nona arenge bagantebi ng'a inchu naende next time 2027 naende noende kobori chikuru echo naende ntwegente ng'a wakati wa Mungu ndio wakati bora ekibara bono nturi gokumoyo naende kere twakorete chikuru cha 2022 twatera tukabata impia mona segase bakorete babase gokumoyo naende ngakieto nereye igo kemorancha abantu bano tumugurango tigatugwaterane naende tigatori chikura no morembe na mono abarai bali barobisi kemoranche mo basiko bortamage na mo basiko barama tigatwensi pitosikane ekiagara barai bonsi pi bali bakobua na bali bakobugwa bonsi mbangite no tumugurango tigatwaro bomo into nabantu abamo tomenya bamo dinde torete omorembese constituency ya no tumugurango. Hingo reporter Getembe koroiga se parish ya Magwagwa eye gotoka imeye wodi ya Magwagwa ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira. Inje Fatigad Gesemba. Amatuka make magega ya serikali ye kaunti ya Nyamira kora umuroberio bokubabekera abana chigutwa nanene kurwase chiskuru cyobubundi nikobona abayiboli babere bagusegeto kwene kibuna ngwira bali abana babo ase chiskuru echo elibenyorero obumanyi bwechikosi au elibachigokonyeka asa matuko alibusio gusanga muno morokyo munne bweskuru yobubundi ya Munguri yogotoka ime ya Mekenene Ward ebunge ne yaburabu Madam Rose Orina nigabeire gakorera uboita bwechikosi echiga chia magoko na gusingira buna abayiboli mbabwendete kwa abana babo amabaga eliwesomia elibachegwekonya asa matukali busio Polikapokara na Robochuru asowe gusanga muno mwalimu uyigo munene w'isukuru ya Munguri Vocational Training Center sereta Madam Rose Orina igabereo mwalimu bwangu muno gwakangambi yamana guchase serikali ya kaunti ya Nyamira kubwateranamo nebengi ya KCB abo banyarako bakobatuka chi scholarship ejijanyarako bachikugikira abana bumanyi bw'echikosi cya maboko abo abekirwa egutwa matuka make aitire. A collaboration ya county government na KCB Foundation. It has transformed many young people by providing them with quality technical and vocational skills, and this is going to these vocational skills will enable them to secure employment. They are going to be able to create self-employment. Korengana amono mwalimu yega nigaerere chinsagia au na nene echo chikubwatuka chikosi cha magoko echo chiri chogokonya guchase egesaku kya makyajaiga osokoligerere lino nyene sinyumba tomenyete right from the houses that where we live enyombe yugero siri no monto tivet oise koligera lyo monto okobeke bikoro tebikoto biri abegete just in case of na getanduka ke go monto gokerosi no monto tivet oligera yango begete monto ndoko yarosi no monto tivet oligera lino nyine ekituke kitoko ingeru na korosigwa twamanya gosoka tore smart no monto tivet ekoro monto yako enda hair dressing and beauty therapy ka ruro raza professional nero gocho koros chindagera no monto tivet everything all these courses nabachikwenda kwakonya banafunzi abaiga ekera baguchaka their own businesses they can be able to get some money echikunyara chikuba keep in this life ndibona agende ko bagusegeta abibulya muna abana kwibwatanya mu nechi school echiga cy'ububunde bunenchire yemo yokwene kibuno bugima bwabo bwankyo buchikunyara kaba bugosaseria ubugima bwakongire and we know once you have empowered abana baiga kukera kwa moire hands-on skills na bakunyara kwe manage bweka asogo kolega asiokoboko na konyore bitoki ntagete ko tari abantu bali skoga alinga batige babe very positive about these courses osoko genda chi county chinde buna gochibogere mate gaiga nabo konyora abana barororo youths nabo bagenderete gukora chikosi echiga na to kwira nagega gusi konyora omonto igare atagete fundi kurubogere gakoigunga no mogere lyako bashwanga kazi yake itafanyika vizuri gakoigu eyange gosonwa mogere tabanga yongundi itashonwa vizuri. I want to tell you people that skill etino chikoba offered in this institution. Not only this institution, we have other institutions in Nyamira County. So chira of the same kind. So na waomba tafadhali mchukue watoto wenu into these institutions so that they can be able to gain these skills chinyale chikubakonya. Gingo reporter igetaseni kya wanjete kya Gatembe
kuruga igasi nseme chiga cha Mwongori imeye wadiga ya mekenene ebunge ya Borabu imeye kaunti ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara. Togo tigana bono nayo nagusika guchia sorobot runde ya mate yo mongna Modesta Ongira kurua ase kinyorugia songonka kebirigo nigo yabereke wesokya nakoga ni obokonyi eli banyale kaba bakomeni umwanchuobo uyu muberoje obetuko kunyorekana ase para ya kebirigo viongozi kole ne chingoma inse yeike ya moyalire kurinde korengana amoni ya mateyiga nigo babiri bagotebabuna enka nigo yabereke gosongererwa amono butako bonene egento kyabayirire barabo wesokya nakoga ni obokonyi eriko nyoro nonye ne nyumba eyubara chikobeko mubere onyagosira elio achekoenigwa nonye nabo nigo ya mateyiga yaberege kuburia abarai nabo igo omuntu ndi bwensiore no moyo bogwancha wesokya na kubasira Fatgad Gisemba otwariganirie orobotiro inse yewike ya muyoka abwase omobere bw'omusae asedeta Daudi Ondiba Ongera oyo omoberoye otogete kore ne chingomase para ime ya kebirigo viongozi nigo bono yamate ya nyagusira yesokire na kugania obokonyi erio omorwaire orase engeyo airwe nyagitari abweniwe naboigo banyore ogosirwa erio paenie nyagusira karibu abaminta senke ya yo minto Modesta Ongera omwana usirete gakuru ku Deputy Ongera iganyorete gagosira rituko ria renge last week tarehe 26 ali bara ruguru viongozi ekera chita so yo minta asirete ali matanga kobaga kobaroseria ndagira basukana no robeto orobwe chingoko cyari kurwana iga ibere agateigwa nyenya yemo okoranga keranji ko nyenya ngo kya yeme ya matemba chikuigwana buya ikagera ganyorwa kiruitirwe uyo kubwatiro cha simuturi twakoganie sekenyore keri chumbe uyo tenine getibo nigo mwiri MP kuranse karwo kwa bokonyi na bali banda abange bali mogerete ko boli chikura umuregeti mbuya mona abange ntanyara gukwana marieta somoyo bugwanja noni utari ko boli chikura abantu bali bo monene aite ngoro yo gokonya twabarangiria somoyo bubuya akimaso imibuke yiri motokonye kubatikana ne birengo by'obutaka ububore asenka eyeiga yanyagusira egotoka ase kenyoro kya songonga kebirigo imeye wodi ya Bunyamatuta nigo imambia yeritiko lya rero banyora obokonyi bwa mabati naboigo endagera kurwase omusamaria Adam Simochenwa ukuriya oboseneta bwa Nyamira egento kirache kubakonya erio komoro iseria nyagusira enyumba engana nonye nabo abanyakenyoro bagokera bono tukwira na sense moyo mwana ko moenia ntubwate challenge yororo ntuganira kibese kya mortuary ntuganira kibese kya postmortem transport na binto binde ntubwate bulemerwa otwikira omucho Modesta so gusira ku mwana uyo siriri uitwa amangana ye karutwa yanyora ase radio mochenwa nbwe ko monyene na igeta igoro akajaga kabako mucho akanyora ngobo ko ngumboro anene mono mbabwatie nyumba enyumba teyo kabisa iyo nonye naso mwana uyo abwante koenigwa etari kororokana igagateba ngatigarigererie ababekere nyumba igo ne nyumba inero twaletera mabati ya 20 iga akanyora nenchara nero twaletire bituma alafu no mwana narore nyumba urwale to munyaruka umusubati urwali rasa miaka etari meke ange 3 uri paralyzed na mwaka nerete saa iyo na mathanga koera nero takira agende nyagitari hata musimaje ngo mwakira ngambi yamana sana so kutoletera munyemwe bati tukwagachire nyumba bono turagachira umwana uyu turagachira n'umuntu uyu base turagachira umwana uyu gwekana litanga nitukuraagachira se tukumubeka asitaye no na se turamubeke tukumutindika Hinko reporter getembe koraiga se kenyoro kya songonga kebirigo imeye wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira inje Fatgad Gisemba Togo tigana na yubono ikero turito no kwegena nigo ya mateyo irachikonyora ogosirwa nigo tokenda gwika ase bunge ya bobasi asomo women rep we county ya Kisii musubati Donya Doris Abuli na boigo omojumbe we bunge ya Nyaribari chache musikiza Hirjanda nigo litukulia lero batalira bunge ya bobasi una enchire yemo yokogendera kumbenta abafuasi ase serikali ase babere bakubulia ba Kenya na boiga bobasi asobwamo kogendera gusira
kugira serikali ya bono ukona kuri oboigo nigo babiri bagoteba buna nigo barachikwenda wika ase serikali na kuligia emirobelio ao yokoleta magenderero ase bunge yabo basi ilikuwa na kibuna umubasi tari gochikwebwa ase magenderero nonyana bo nigo siasa cyaba chikubwata inse aso mubunge bunge ya Nyaribari chache musikiza irjanda abiriga kobolia babasi banyare ko babakwebwatia chikura elikochora abarayi bali barachiko bakonya egesimekyo ngayimo manyete ngochikosaba ko rwasa opposition oseko rwasa William Ruto ingende ntebe president ebeke esimage sure bakimora na kinatalera ngoda kageti nchikosaba egesimekyo ndebi njenta getedona toganye okobanto ganyete kae serikali gocha ndotageti egesimekyo bono torabayo ngogotebayo mwakwane tibia igongende ndebi president abantu bagesure nande unajua atafanya bono motaibono marwa ekene onye zawadi merengo cha kubatigera mwaigubuno mheshimiwa Zairi ateba ometekero goki abanyine gyatete abanyina basoke barwanerera abanyina bande baya abanyina bande libaga inje bono nimanyete tamyane omwako oboche koera ekemane gosobolimo yekwera omwaka obocha ntagetemba tigere gesima nsabe president nalikalirimo konywa amache mwanyora omungino oli twabwate donya dori sabuli nabakorera teki nababekereta amache omungino esibi anyora amache anyu ometerirwe esibe tiogotio kasino alibo yani oko bagenda no mugakerira aho korigereria kwararanga ebintu mbiya birosera gichisitati igo ezawadi yane buna morabaya buna mwangichere igaso bonge enche tangore gesimekioka amangana nde yokwagache birasi amangana yokorosioro bago mutigero mujumbe ere byago sere bobe igo mwanchire gesimageche kigaiga Timohame mkuje hapa chini Nyaribari chache. Unajua huko kwetu kuna mchele, kuna maharagwe, kuna mafuta, kuna basari, hakuna oboke nyomba. Wanapenda William Ruto, huko wanapenda Zairi Janda, huko wanapenda Simba Arati. Harambe! William Ruto! Simba Arati! Bas, asante sana. Mwanchumu ligereria tokenda somo timoko ke ase kiunga chinsenye tobasa gusuka gwira na turi ase gekagitari getambe. Filing season, the most dramatic time of the year. Got to file and pay. Me, you was in stress. Set a deadline me June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufaili ni kitu moja, kulipa ni ingine, na lazima upande zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Ai wewe acha kunienjoy wewe. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. Last year I filed bail. Kwanza mapema. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio maana ulichapwa fine. Hey babe. Kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Hata ni rahisi. Round hii, make sure umefile returns na ya maana zaidi umelipa. Jijue, halafu jibeta. Ine kwabiri gukoria a roadshow track iyo bwatiriyo giriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukoria a track yiga ya roadshow iyo rakorere a product launch use emisangerekano ya gisiasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye roadshow chinde chinyinge bono
nigo twakoretere track yibwateri bagariya eyekerero na bwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiria nigo liri ya kigema eryo lichunjugire ligo kwana nechinguru na bwigo likira bantabange nigo babwata DJ Janjere GMC na bwigo track yana boko nyetumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokorera wito chinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street ndeyonsi chingaki obunjeli bwago ne biasara byakinirwe aka esimu gwetera namba 0704765412 nyora chitrake chiga eldio oikera bantabange Tuko filing season, the most dramatic time of the year. Ati file and pay. Me was any stress. Saturday night be June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni ingine, na lazima ufanye zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio maana uchakuwa fine. Hey babe, kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Round hii, make sure umefile returns. Karibu nande mwancho muorigereria elio ng'endere gukumanya ayagendete kwenekibwa anene kurwa se serikali enene umwaziri bobulindi bwaime Musconesmas Kipchumba Murkomen nigo abereka gotebabuna serikali nigegendete kubika umukya elikwenekia abananchi ase chinsemo ao nkwenyorera bali amagenderero hali yabetege kuhalira eira gukwana kurwa ase kanisa ya AIC ime county ya Bungoma nigo abereka gotebabuna abakenya nigo babwenderete kumubwatesia Daktari William Ruto elio ainyoreribaga koba umuraibwense ase tamu ya kabere elio agendere kubanekeria amagenderero. Sisi wote ikiwa na hata kwa Bubi ambaye amekuja tu Senate hivi majuzi, mimi nataka tuseme asante sana. Tutafanya kazi pamoja na tuhakikishe kwamba tumesaidia rais apate kura ya tu. Pia mumeomba kuna mambo mengi rais amefanya kwa sehemu hii. Kuna affordable housing plans anapanga, kuna markets yenye inaendelea na mengine ambayo yamepangwa na katika hii county. Kuna mambo mengine mengi ya kimaendeleo yenye inaendelea kwa sehemu hii. Mnajua hii serikali tulipoingia shida ilikuwa mingi sana. Tuliingia namna hii na tukapata fertilizer ni 7,000. You know? Lakini rais immediately hata kabla hatujadhibiti mambo ya uchumi akapunguza fertilizer kutoka 7,000 saa hizi mnanunua na ngapi? 2,500. Na hiyo ndio imebadilisha uchumi ya taifa kwa sababu imedhibiti the economy. Ikahakikisha inflation imekuja chini na ikahakikisha kwamba hata shilingi yetu imekuwa stable. Hili exchange rate ya shilingi yetu ilikuwa inakaribu ifike shilingi 200 kwa dola, sasa imekwama kwa 128, 29, 30 kwa sababu ya ile kazi rais amefanya katika taifa letu. Hii nchi yetu iko imara kwa sababu rais ni mpenda wa Kenya wote. Yeye anawaleta wa Kenya pamoja kutoka tabaka mbalimbali, kutoka kabila zote, na amewaleta wakuje wakuwe watu wa kuishi pamoja. Muraibwense ya Kenya Daktari William Ruto nigo agendrete komocha
nigo agendrete komocha ogoturubaniwa kwa masomo au kukwabere kwenekigwa ase chinsemo au asa matuko abwango igo gukwana lituko ria rero kurwa ase county ya Meru imeye bonge ya Igembe nigabere kagoteba buna nigerebia aboroki wase chiskuru gutwara chimbwa chingiya nabo igo kwenekibuna mbali kogendera koleta chiburaburu ase chiskuru ase kelibuna nigo chigoturubania amasomo manya nabo nigabere kagoteba buna wetera serikali yaye nigo agendrete gusira chisemi wanchereria kondu gonsu gotayo ase chinsemo awa. In recent weeks, our nation has watched with deep concern incidents of unrest in some of our schools, causing anxiety among parents, distress among teachers, and concern across the country. These events should make all of us reflect. They remind us that education is not only about passing examinations, but also about forming character, resolving differences peacefully, and understanding that every action carries consequences. My administration does not measure a school by its fame, its age, or the prominence of its alumni. We measure it by the potential of the young people it nurtures. Every school matters. Every learner matters. Every teacher matters. Whether a school stands in the heart of Nairobi or on the slopes of Igembe, it carries the dreams of Kenya. That is why I will keep visiting schools across our country, because no institution is too small to matter. Hii Kenya, kama munataka tuibadilishe, we must double our effort. And I must lead from the front. Kama mimi mwenyewe ni mtu lazy, Kenya itasonga mbele? Kenya itasonga mbele? Kama ni mimi niwe mtu ya makelele kama hawa, mtu ya kulala kama hawa, Kenya hii itasonga mbele? Hawa watu watupatie nafasi. Sijui kama tunaelewana. I want to tell those people who are asking me questions, I take the honor and the privilege to be leader of this nation very seriously. That is why I apply my mind, I apply my time, and I make sure that I do what I must to transform this nation. I do not want just to be another president in Kenya. I want to transform this nation. And that is why we have to do more, we have to do better, and we have to work harder to make sure that Kenya moves forward. Na mimi, I want to encourage all leaders. Kila mtu afanye sehemu yake. Kila kiongozi, MCA afanye yake na afanye na bidii. Mbunge afanye yake na afanye na bidii. Governor afanye yake na afanye na bidii. Kila mtu afanye na bidii. Mimi nafanya na bidii. Kama wewe una bidii, wachana na sisi tulio na bidii. na kurwa seke unga chigo sori oyole omwimsi omuchore Mzubati Dolphin Bwari nigo emarako bayalero abakagusanga amona abagosori habo bare aborokia kurwa asichinsemo chia Kenya emaragoba yelitukurero asaba agakubaikira bagokora chigo sori chabo na kolieira yogo chikogendera kubasegeta elio koene kibuna ngosirale byegwa ase abagosoria ukwana boigwa nigo abirika gotebabuna wetera sere nigarachwikira abarai au elikwana kibuna nkubwatira nabale elikwana kya ngosira bale abagosoria naboigo ebyegwa au. So any leader that is willing that I can approach our support ni mko sawa? Mko sawa? Any leader? Hata kama ni gavana Simba Arati. So nikienda leo kwa gavana Simba Arati nimwambia walimu wanataka support, nyinyi hamtakataa. Kuna mwingine amesema hata nikienda kwa William Ruto, mumesema hata Ruto mnakubali. Mnakubali support ya Kasongo. Okay. Sasa mimi mkishasema mimi nitafanya hiyo maneno. By the way, I want to promise Ongaga that when he was with me, when he approached me, the first thing I called was call the county governor's office. And I told him, we have this.
I informed the office, nikaambia Ungaga wakisleki mimi naendelea na hiki kitu, kwani iko nini? Because si hata mimi nakula kwa mshahara wangu kadogo. Sasa nitashinda tu kuwekeanga mafuta ya kukuja hadi. Hiyo hizi nishinda, si ni kweli? Siwezi fanya mingi lakini ya mafuta tu tumalize hii kitu haitanishinda. However, I also don't think we just eat well. We need continuity of this. We need justice, we need a lot of support as our teams. That is why we will take the initiative again and approach all the leaders. Wenye watakubali sasa with my support, wenye nitamanage kufikia, tutawaleta na wa support hii cause. Asanteni sana. Leo si siasa, tucheze, tusherekee mshindi. So right now kuna hizi teams zenye zimebaki pia ziingie abaigabagwa muteneneri ache na bonko morora kendo. So na hao wenye mnaingia mjitume mshindi pia akuje nimuone kitu ya kwanza. Nasikia walidraw. Wanchumu ligereria roboti unoruto ikyo mweri wa mangana itamaya asenjera ereyo wikirano bya muno asingenchu wanja gusangana Getembe TV yanda gutwara buligere borobya abigotwara obutuko borobya Wilson Makori ereto watirane kurugalia sinsemo yebimanyererio DJ Creeper gose Elvis Manyara to watiranire kwa nekiri gine chicha bya gwikire na inchana ko yaretera igonkuru kwa Ruth Kemunto. Tuko filing season, the most dramatic time of the year. Ati file and pay. Me you was any stress. Set a deadline ni June 30th. Sio wasi extend. Si ndio? Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni ingine, na lazima ufanye zote. Si mimi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Ai wewe acha kunienjoy wewe. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. Last year I filed bills. Kwanza mapema. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio maana ushakuwa fine. Hi babe. Kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Hata ni rahisi. Round hii, make sure umefile returns. Na ya maana zaidi, umelipa. Jijue, halafu jibeta. Ne, aino munchile na nutagete kwa igendereria na wigo gukinya ebiasara biaho elio onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusiuri go setin semo chinde ebe ni supermarket otagete koreria e wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obosombi gwika chi event ao unabono iria catering egatie chinde twakire esimirero wetera asinamba 0143567165 gose 0704765412 wigo nabukututalira asi chabizi